abantu babhekile abomakhelwane nabantu nje estradini babhekile ukuthi hayi lo abamthandi akunathando wazi ukuthi la kunganathando khona umntwana uba yi-victim everywhere so because la ngikhulela khona bekunganathando lento le ya escalatela kubomakhelwane nasestradini so mawuhamba endleleni uzohlangana nomfana ozokudonsa I remember elinye ilanga bengibuyothenga ePitori sidla mawudwana ngazi so mangihamba lapha before ngihlangane nomunye ubhuti wathi uyangishela ngithi wakwabona mawune stress isikhathi salezi into awunazo lo bhuti lo kanti uyongilandela mina angibheke emuva ngibheke phambili lo yamacethe unginikeza imali ngifake esikhwameni lo bhuti lo ungibhekile masengisesigangeni ngiyezwa ngiyasindwa la ngemuva mangijika ngibheka ngithi lo bhuti lo uphethe umeso omunye a sharp knife athi le khona la kule idamu kodwa belinganamanzi athi lala khona la lo bhuti lo yawazenzela ngami wangidlwengula lapho makaceda wathi ungavuki hamba